Iwe donu zo mo wa bota wa bere ne ka wa bed ne no. Ave baba ari je. Ioma wa bota. Ave baba ari je wa lani. Adegu wa yari ye ba ne. Ave pon sanu go dua no je mi wa gbon. Etene ioma ni magba otu wa ya bota. Wa bere ne ka e. Meno ti wa Iyenukokomon. Hey, ibi adono wo me. Awe ne wo me. Me o. Ya rere wie ni ge mi me. Emi so waro ni awa you no kan baba na. Mila Akim, Mila Akim. Wa mi ga ni ogo mo. Imaso ni asona. Omogi ziegbe. No bi ogbede. Una amo gbogbogun okani. Tuti ebo na eri ari okwo e. Ina so ina wonu ga imo gbogbo wiere. Egi mo gbogbo bieka. Ega atamawe. Una we pa. Una we songi jore no bi omoze. Ina tamawe. Ina wonu ga imo gbogbo jore no bi omoze. Aga wo ko wa je kere. Oke baba ya gboma bai ni. E ma be akan agu we baba agu ya agu. Owe agbe bai ni wage age mi no sunu. Ega ata. Owe kenita ase ina do eme so. Na we na be latian. Ina wo teme. Ima e wo teme kin. La wo bi jeme wa ga ti e bo ni bieka. Obo kan rie mo wie o gbogyu deni. Da no mo bo wa gi wenu we wa do una we dene na. Ikaka mu wa be me midiana. Obo ma jezo. Ebo ma re. 2015. Egi la midiana. 2015, 2016. Dola odo se dene na meno Iyenukokomon. Wa kwene na jawo so wa amodi omen. Wo kwen mi na una ne gaya ga ku ye ma to na. Mila Akim. Dano suwe kiana. Kata mu wa be midiana. Ne ni ma yaru enwen. Ni ma yawe lu enwen. Mila Akim. Yawe. Uwi Iyenukokomon anore jemi. Ave kola. Imie mi na ve kola gmeneje bani. Uwiru imu wo pabo boma ve jemi. Wese. Ogabe ri oma. Uma ka give you a train station. Uwi yo kokobiri. Odo awo griame. Iyo kokobiri emano o. Imano wa enegbe no. Uba won oge ba omo wa yo won kon wa. Wa azozo gba. Oni owo. Mila Akim. We ya awodi o. Ya tamu wa na wa lawo zan. Dog wedi orifu. Nekita agba ya yari e ba no wo gwedi an. Ologo nya. Mila Akim wa kin kiti egbuda. Iti ebo no wa. Unume na irun ya na no wa. Ikaka mwa ina wa lawo zan. Ama iwo ma na ojino. Awa zeno. Awa oge no. Awa to oge. Ite on. Iya na wu ya wo wi asigidi. Ukin. Erite on. Asokpa. Nona je enu fio bogbo yudo. Urobi ogi bieka. Oma na atamame. Wo bi ajo ehun. Ina we latian. Ina we boode. Mila Akim me weti obi okan. Me. Iga owo pata ba. Obwenu gbele picture me latian.
No waro vie me. Vie picture me la dia Mila Akim. Vie la dia. Mila Akim wa ke gide gbuda. Ogun ga gbo e. Mila Akim. Oga kane kanwe. Iga gele do ba wo ebo nu tie me dene na nu tie me dene na. Ugwi Iyenukokomon ni hwen na. Uwo ma nyan. Uwe ina mu Iyenukokomon. Ina go yere sinye. Aga gele mi da go ma ko ni Iyenukokomon be midian. Ike la jana wi mo Iyenukokomon. Uwu emi ame boya nu tie metie ne. Ogi mo tie ne ra metie ni je ma so na obi emegbe. Vene na erio. Ikwe ni Iyenukokomon. O ma be na be la je ma gbo ve obi ere ru da ba bo e ki o ma ze no wa do. Ah. Wa sungu. Gbuda ga gbo e. Ogun ga gbo gwa so gwa va ga gbo e. Isa go ga si eju ogwa. Ebe wo ni ju viori agbon ni o ga gbo e. Ebe wo no mu to boyo egbe ebo. O ga si eju ogwa Mila Akim. Ogun ga gbo gwa so gwa ogwa va ga gbo. Ogun ba gbo ge no ga gbo Mila Akim. So ko ma ka ipo nu no sugbo we. O iga gele tie. Iyogi jore. A salt and water ministry. Inaga emeba. Inaga ti society we. Society we. Inaga akpa busunya. Uwe mi anu ya gwa lo won so megbe. O yeye nena erio. Ogun ga gbo. O ga lewe bogbi wa. Ogun ga gbo. Uwe mo ya fe nu mo bogbe. O ga so pepo. Mila Akim. U sive ven. E ma ya no ro we je keni. When you are Google. I da you fear mu boy. Who the ticket in Nigeria? Who are ya zozogba? Mila Akim, Mila Akim, Banu and Aswaje now. Oh, go back, boy, ebe porous no de. Oh, Guna Menebone, oh, Deba Gopanya, oh, Gopanya, no room stagmo. Oh, see your wa. Oh, see your wa. Oh, Guna Menebone. Oh, go back, go panya no ru otagbon easy day oga si eju ogwa aka agwedi ofu na ewe ya ari e ba ewu we Mila Akim unera obo bu magbane do nu wa koko ni ya mi miefa o tu ya ni deba we wo fe ni gbe committee dan yo ma so ko ma ka me kan we no ma na ka me kan emi ni jaga no jaga ni a eri ni ka o ka eri o to ne do ka eri jo ne do ka Mila Akim aga gele mi egi o ye do da una wi gbon ge amekin una ro bi o ge ame ba sona awe amaje ke we ama iga o ye do o zo me popo wo ga kian o ga tugu be Mila awe gbanu ne mi bi e o we me fi aye Mila Akim Mila Akim o we me fi aye o ima poru no sugbo wa maka me kan we obo ka ri mo gbe ogbogude ni iro bibi bieleka na gwaji ne wa ge mi nata se iri bieleka wa areri yan deri gele tama we dan ku gwa ke ma ya ni ro we yeke oga eri tama we amaje ke wa ma deri tama we dan tite ba we aro bi yan ogun ga gbo e Mila Akim ogun na me ne bo mo ga gbo e isago ne bo me oka olododo lo maraju atla paniso o ga gbo e o ebo panya ni yu me viora gbon ga gbo o bola kara sun wo ga gbo iye no me no po tizo ga gbo e de no po ko ga gbo ezuku no ga no mu pe ya to ga gbo gbuda no bo ga gbo ovia afi ejo wo gwa ovia ga si ejo wo gwa okwa ne gwo kwa no to gwa ni po ga si ejo wo gwa o so ko man ka ika we Mila Akim ro ya me madame una afi nu gera ne una afinu giyene una afinu giyonge mono sagi agbon ogun agbo o mo gbe o kan be Nigeria o mana yo ya ati ewe iyan ogo mi imi ni agbon ejo iyan we scam flood iyan we oga mekin
Alawozan wawese. Wawese. Alawozan osa. Osara moru. Ebi na imu me fi osana. Nena mie. Ewa agboma ya game. O ga si e yo wa. O ilaye me egbere. O se yo wa. Mila Akim. Ogun ga gbo e o. Ogwe jeme ni agbon do se agbon ti. Ogun ga gbo e. Ogun ga gbo e. Egbuda ogun ga gbo e. Ebe wo ni ju fiori agbon o ga gbo e o. Wọ́n me fi Mila Akim. Awe gbanu. Ezanu mo pe. Ezanu gabo gogun ogbo. Ya amusa gola dianu emi diana. Abe supporter ya we ni ani gonu. Awi ogo mani. Aba oge. Ona majela la dian. Wa ya na wo agun. Ya amusa gola dian. Emi ya nu tayo me gbega e mata. Ya amu ogun la dian. Ya amu majela la dian. Mila Akim. Ai daji fie mu gbo. Ogun ga gbo. Ogun ga gbo. Ogun ga gbo. Omo ka yin bebe ni je nyu yo to na fi bojo. Omo ka yin go aku ne ra vivie kwa ne no ja aku. Enu fi boji mo. Ogun ogbo. Mila Akim, ogun ga gbo. Ogun ga gbo. Oge ya nu ba me so ko ma ka eri osunu. Derio. Wọ́n me fi aye o. Ugu go pa meje wo won. Oni we jemi. Ema no teni ya fe ma wo ga eberio. Awu ya meje kin ama. Derio. Iti eboni an. Wọ́n aja se fai. Ogun no ga gbe ogbo e. Ogbo e ba ni te. Ogun ogbo e. Egbo kan na ide ti gele ju fi ebe wo re. Ogun ga gbo Mila Akim. Who the ticketing? Irienu is on the 25th of next month. Woman alele ya se Nigeria ya yokadi ya yoka yeneti we. Ah, ogun ogbo e. Mila Akim. Ko wa ke gagi we. Ikaga me kola. Gba eru enwan. Gba eru enwan. Ogun ogbo Mila Akim. Iyo wo odi wo gwa. O ma ge boni oga ayi we nu egwe. Ge opa ya ebori ori ogo si ya to balele. Ugwe ya disturb una mo phone na ari egbo. O ma ge wo kan gwale no gbe go dapu nu keke. Mila Akim. Owi ja mo ya na ekwe na gbo mo o ga gbo e o. Owi ja mo ya na ekwe na gbo mo o ga gbo e o. Iti ebo no wo e. Iti enera. Iti eni ju e. Wọ́n aya se fine. Who can lawa? Can you man type of a Nigeria? When you are your clan, you turn and you are donating. Ima we mi ropa. Ima we mi ropa. Wọ́n fi aye. Alawozan. So come on, ka gele. Ede agbe wijore atope. Mila Akim. O wa Naije. Owa mo egun we breaking news. Ijore 1 million one. Or the ticket buy ni Laura Ben. Aga gele miega YouTube na mi da. Nuna atie mo oge. Awe amaji oke we ama. YouTube na mi o. Ebe wo ga kan. Ebe poru edino de. Iti ebo no wa. O agbe kanu senese we. Mila Akim. O agbe kanu senese we. O agbe kanu senese we. Nu me na oje kere. Nu awo ma be oje bi gyowa. Any time na di we na oje. Ogun ga gbo e. Mila Akim. Ogun ga gbo e. Aka agbo dion fu. Nekita ya re ba ewo. Di goan. Oh. Viens picture me la dedans. E ga ga no wonu viens picture me la dedans. Ko we ke no viens picture me la dedans. Iya ju wa polo be na jo we polo. O wa ne kenje. Iya poluwa. Nu wa kewu. I poluwa o ma won ya ku. Ika kam wa derio. Igwe media na abere gbe wa iwo kovun. No. O azen. Wo kan me kan we. My wo gbazuwa. O wene a. O di go gbo a. No a depression o wa o ya rukun. Huh? O ya therapy. Mo la we gbe a. Wo kan me kan we. O wa ti e bo no Canada.
When you said them in see more than 30 people. Imagine way. You and me. Tiku better views me. You know, me. We say I'm 12,000. We say I'm 6,000. You go to YouTube. We're not we more than you. We're not going me. It do make Jamie be mana. Umwa waji nu ipun. Una mwa waji mo. Awe gbe gbanu, awe gbanu re ni mebi ebe bo wakun. O aku tukwa na rock mo de no ri agbera o kan o swe o so piajo. Mo gbanu ga Nigeria, agbo pa yi. Mo gbanu ga Nigeria, o wa be nu wo wa na. Gege mo gbe o ma jo. Ya mu sago la dan mi diana. Isago gun ajelala. Ya mo la dan mi diana. So ko ma ka ri anu tajo me gbe mata no. Eri anu tajo me gbe so ko ma ka ge mata no. Na ke gbo gi jore yan gi jore no yo mozesun. So ko ma ka wi I de bayan. Veni aya tie yori atope yan wi se. So ko ma ka I de bayan. Bene Nigeria. O wen o se me ven. O se o ma anu yaku. O gbo wa yi se Mila. Oma oni mote ezin ekota arewa eko gbagbe nínú gbera oma gbangba na la osin usu aso wa akin ekite gbuda ogun ogbo Mila Akim ya ilowe fo ni gba foju o wa ni wa akin ekite gbuda iye no ma no potizo osi ejo wo wa ogun ogbo e de no poku osi ejo wo wa ogun ogbo e gbuda no bo osi ejo wa Mila Akim ku wa ke no information awe gbanu ne me ye what can we can why ogun ogbu e unero nenu magbanedo unero wonu layin wo agam yo kan wo awe se diva boja ebe wo akiyan wo agbe o ogun ogbu e awe lawozan wenu wa owa oh god Mila Akim ogun ogbu e ogun na me ne bo won ga gbu e Isago ne bomi oke olododo olodmara jela dile atlapa niso o ga gbu e iya ga no to se ko ga gbu e eza no gbo ga gbu e o Mila ni pe to yo ga tu je no kojo wo wa Mila Akim Isago won ga gbu e obola kara sun won ga gbu e ofia ga gbo ko ga gbu e buta ga gbu e ah wa gbe o de no poko ga gbu e ogidi ano nya so ga si eju ogwa no gbe mi ni time ma o ga bo ruda wa ma nyi o wa ma fo ezu we Mila Akim ranting what can make away ujari ogibaze ba e oba bu eke oze na odo a we na tie boy wogi ami we agwe ni ye kwoni ogi ami agwe ni ye kwoni Iyenukokomon una tie bo me Mila Akim awe gbanu yi ka tie bo me tie no gi mi me tie ni ra me tie ni je me ni tie ne monu bie emi loge money emi loge agalo e rabi ju eyin awon ga bo wo ajun we se fa when tama wa yasona ri we na oje eni ka no pase jo me wasona so ko ma ka do sagbon viebo ehun me na ya viebo kan mi re eni ka o kan pase jo me iwo me mi su se be bonu kata we bi asigno go bo si eju ogwa asigidi ogwa gbo ogwo ga gbo when tari we na oje only let the young ojo we mi ani when time asona ri we na oje ruda bugbegi ti a ogun ga gbo e aso savo ga si eju ogwa is it no nya ga si eju ogwa o ga si eju ogwa agbo we ti le no kwa me ogwa o ga si eju ogwa ogun ga gbo e Mila Akim